Zanîngeha bajêra New Yorkê ji bo ku bal bikişîne ser bûyerên davîn û aliyên wekhev ên navbera tevgera xwecihiyên Amerîkaya Navîn û Başûr û tevgera Kurdan a li Bakurê Sûriyeyê panelek lidarxist. Neşa Gelman ku di beşa zanîsta siyasetê ya College Emersonê mamoste ye, Sergio Palencia ku di zanîngeha bajêra New Yorkê de xwendekarê masterê û Özlem Goner ku yek ji akademîsyenên zanîngeha bajêra New Yorkê ye, weke xaftiwan tev li panelê bûn. Gelman ku li ser polîtikayên aborî û çandî yên devletên El Salvador, Meksika û Tirkiyeyê lêkolînên akademîk kirine wiha xeber da. من دید کو پرزگری کو هاریکاری وک هفن. لبل دلیکولین خدا من دید کو استا کارودانان لگوری سازین جواکی دگوهره. دما کو ام لجیروکان بنیرین ام دبینین کو سازین جواکی و چاندی بکارودانان دولتان شرمزار دکن. و دست بلگیرینا بن دست خستنا مافان دکن. Sergio Palencia jî zapatistê mayayî û gelê Efrînê şibandin hev. مایایی لیک لجهن جدای دنیای نکو شدت دولت لی هاتیه پیک آنین دما کو ام لعفرینا روج آواد نیرین دبینین کو عینی بو یرین دیروکی لوی درجی قومینه جبر مرجان مروفین کو لوان دران دجین جبو پاراستنا قادن خوین جیانه نچار مانکو خواب یک بخن زاپاتیستایی د سال 1904 دا جبر روشاوی دمه کت نافریک خستنین جدا Özlem Goner jî balk şanser wê yekê ku ev demeke dirêje di navbera tevgera jinên Kurd û tevgera jinên xwecihiyên Başûrê Amerîkayê da hevkariyek heye. Dema Türkiye dest bi dagirkirina Rojavayê kir operasyonên dijî gelên resen li deverên Başûrê Amerîkayê jî dest pê kir. Dema ku em li Kolombiya, Brezilya û Bolovyayê dinêrin vê yekê dibînin. Êrişên tund ên ku di demên dawî de qewimîn nîşan didin ku divê di navbera Kurdan û Amerîkiyên resen de hevkariyek were danîn. Armanca me rawestandina van êrişan e. Panelê bi pirs û bersivan devam kir. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.